permen tapi dia emang keren. Nge-rap ala Betawi modern jaga tradisi. Perut sedikit buncit tapi karyanya selangit. Cita-cita Betawi terkenal sampai luar negeri. Kojek rap Betawi kita sama punya mimpi. Lestariin budaya bangga jadi anak Betawi. Ditani sendiri budaya nggak boleh mati. Biar anak cucu kita tetap pada kenal nanti. Kojek rap Betawi. Ipang hore ada di sini. Kojek rap Betawi. Balas lagu gue kalau emang lu berani. Ogah gua nyanyi begini lagi. Capek nge-rap begini. Napas ngap. Main gitar aja gua. Capek. Nah, ini lagu balasan gua buat Cupang hore-hore. Ipang deng. Gue dibilang buncit sama si Ipang. Diem aja lo dasar toples cupang. Pakai gaya-gayaan lo jadi rapper. Padahal muka lo itu kayak bungkus lemper. Ipang rambut gondrong kayak kuntilanak. Lo nge-rap kayak emak-emak mau beranak. Diem aja dasar lo ujung gayung. Lo pakai peci udah kayak permen payung. Tapi lo mantep jaga budaya Betawi. Sering-sering dah lo bikin lagu lagi. Biar nih budaya kagak bakal mati. Bisa aja lo tengkuknya Vicky. Ayo, mau apa lo Pang? Siapa lagi ikut-ikutan? Kata Baba lagi. Agoy, apa Vicky? Kojek bukan permen tapi dia emang keren. Nge-rap ala Betawi modern jaga tradisi. Perut sedikit buncit tapi karyanya selangit. Cita-cita Betawi